KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi kum gajingnya simbentalang hagajing rakhe ya kasngi ban penne pensa ya kamai Mariang ke office jong ke Shillong Municipal Board gajingnya trailang bat ke office jong ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District kila penlong ya ki drama lingkot hajan ke Bimola Pharmacy hambat fran hastan jeep khnang ban hikai bat ban pusno tho ya ki pat ba kumno ban le kho le suba ya ki jaka yo da ke balum shijaka ya ki jabo jaban ki ba mi ne ki dukan bat ban penyak khlat ru ya ki jabo ki ba puud bat ki bam puud hagini ki drama lingkot le simbenta de ki samla puli jong ke school ba Martin Luther Christian University harengkat lang bat ki samla puli jong ke IIPS bat ke William Carey University Shillong Hai lawan Islam. Hoi, ngada supoi. Pidang tuan dia. Hoi, ngahap lay hospital kon. Takada Muslim hi. Oh, kumtamo. Most of them tell them what they are doing is wrong. When you keep doing this repeatedly, people will change. Your ways is your responsibility. When you refuse to reuse it, you are in abuse. Thank you. Thank you for listening and observing our play, and we hope that you have learned and realized that if we keep on littering, the future generation will suffer. Ali bila syuong pi, kabagani ka nang bukan dong pi, sa kaway ro pi kamay jakpo anang ni, de syuong pat kan yung damday kabram dong pi bansa. Ni to masa sawa siya la, biang to sa kompleks ko, nabar kanay ko takala dam kakampuan dam yung imwan hira ki priyawan lagi hijing thedang leradukan. Sa to ay to sensang ang sa mga syum tau sensar dan hira. To masa wala la siya na klasang nga sa wala. Send it to the municipal board and see of this. What should we do so that we have to pay fines from 500 to 5,000? We can pay that fine, right? No, we don't have money. Let's figure out. It's okay, we can pay. No, we don't have money for leave. Yes, sa pamilya kung sabi. Dukan, higing, mabas niya. Ngayon, kaya pinipin mo sinabi, kapihikay
namun ikan kamkai kita berpenyakit sedukan segi kam sengat mereka tingkai. The second today for a message for put trust in his place. Quite dirty and if or Shillong City clean. If you litter, the future will be bitter. Please don't keep litter, help keep your community clean. When you see someone littering, go stop them, tell them what they are doing is wrong. When you keep doing this repeatedly, people will change. Your waste is your responsibility. When you refuse to reuse, it's the earth you abuse. Complain. Instead, take action to make a change. Let us be responsible citizens and take care of the motherland. Him kendit penriu menta hagaliang ke kuit kasuba dan wanra jing hagalawe ke jing em jongi. Tungin ya kedokti iwe bangin shem ya ke jing bakli hagaba ngin wanra ya ke jing kuit ke jing suba hagis nong kitau ki jongi. Yopi ke jing kai wakatu kai. Emi ke jing permen hapi nong chong chong uji nong lai ki nong wan ki nong chong dai. Wow, cengkeh api yang kau yang subah dan nombak Shillong Wara, hayung kasam yang pi wacalai le. Lada iyai berpatari igi cap yang ini, dau efter jima tu ati hak pateng berdawan. Nanti dau cap iwa efter yang ini, tu cengkeh igi. Ini wara tu yang ngai yang pi, yang siap tu i ulai luti. Nanti dau koi luti kesingkeng pensiap tu i pi wingan. Mai improve maya या कछनों का था वो यही हुआ ये कमाई मरे आप यही हम लोग आशा करते हैं कि आप सब सीख लिए और समझ लिए कि अगर हम पूरा डालते रहेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेंगे। ये आपके बजान आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिकायत करने में अपना समय बर्बाद ना करें, लोगों से प्रतिक्रिया की अपेक्षा कराने आपकी शिकायत के लिए इसकी वजह एक बनाने के लिए करवाइए, करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने और धरती माँ का ख्याल रखना। Kadang kasih pada orang-orang kalau dia bukan siapa yang bahasa bahkan yang tinggal di kementerian. Jadi nanti kasih pada orang nanti angin takda dan kepala keramat. Anjing komplek kasih bahas. Sawa nanti komplek angin gimana? Lepas yang pun nanti patungnya doana pasti. Anjing antang tangan. Yang pun tangan tumpah mandera undang. Kai anjing responsibel tumpah mandera undang. Aru anjingan. Asal tinggal di tumpah. Take it to the DC and Ministry office and we have to pay fine from 5 to 5. We can pay it, right? Let's pick it up. Balik kau, kamu lagi tak kenal ya? Kita boleh di plastik. Ini kita suka bikin jongaru. Apa tu kelas? Beli harus baru kamu punya plastik. Dia bahannya rekod tu. Ni kalau orang lain tak mengaku mereka dihukai dengan municipal hotel. Bagi kapan penyakit lagi? Ni kalau muat bang ini tak penyakit petunjuk yang tersedia. Kalau muat jadi bagi kawan kita akan penyakit. Konfran, apa kedua negara dalam pasal politik Islam. Islam bagi Islam ada wajib nasab surah ada konfran, strategi dan pembongkar. Hadirin lesson tiga bersih juga baik dong joki, bukan dasarnya no. Dengan komplain ini serta. Kolej berdiwan, kemudian di baru contoh berdasarkan ini saya ikai, ya kan? Karena ikai yang baru pada ini pembenahan musuh, pada gambar besar kecil.
dengan mereka mas kesan ketika untuk di pekakular menanti sama maka itu juga pernah pajut menurut yang ikan simpan kara pada sen kerja produsen mana dalam dunia ini agar terpada di paipa tidak ada kita yang membuat mengisah skor lah itu berat agen berat kara sini kerja jut dan produsen daerah berat dari dompet ini berat jut agen berat dan kara berat produsen daerah pinang berat ini boleh jadi berat jadi berat Pada nanti nabok kita berkuya pergi, dia main loksem, berpikir lade, dia berpikir kita berpikir saya sesem. Kita nak pular, kalau kita nak terima suara berpokok berperan, nak pular, berpikir trailer, benda pakai kita berbuat ini setelah dari kita. Jika sini dia instant jangan bebas. Nakaliam joko Shillong Municipal Board we want to take a step and peni ke drama lingkot nak benta ban ai ke awareness ki brio nak benta ke kumno bikin penikmat kinyut kumju ru kumno bikin unde ban rep hari kinyut ngidon dekat ni ji trilang ki na joko Kusin University IIPS kumju na William Carey University nakaliam ke office ngidon ke ji trilang bat ke office joko Deputy Commissioner ba ila ai ni ke lat ingin yok ban peni ke ni ke skit lingkot ku jongi ban yok ban batai khamnya ki pai ba long ya long yeng ba kunju ki long shong bukan ba kumnu ki dei banum rat pathari ki nyut ki jongki bakin pelagi ki jaka bede bat khamtam bakin yok ban penya khat ya ki nyut ki jongki mar kat kum ka solid waste management act arjar khat brio kala tentu ya barok ki long shong shnong bakin di ban penya khat om tang ki sem ki jongki henry ban penya khat ru ba ki dukan ki jongki